O casco histórico de Mondoñedo foi, sen dúbida, unha das paradas máis destacadas que fixeron os 16 xornalistas e expertos en viaxes que percorreron o Camiño Norte ao seu paso pola provincia de Lugo da man da Deputación. O obxectivo? Isto seña unha plataforma de cara ao Xacobeo 2021 e, dende logo, que este camiño, que o Camiño Norte, pois empeza a ter tamén un poquinho máis de pulo. Dentro de todo o conxunto mindoniense, brila con luz propia a catedral, coñecida como a Seonllada. Porque la ciudad está por encima y la catedral está abajo. Curiosidades como esta, anécdotas e a historia con mayúsculas captaron a atención destes especialistas que participaron durante 3 días neste primeiro fan trip organizado polo organismo provincial. No solo la catedral, sino la villa entera y alrededor, no solo del Camino del Norte, sino yo creo que el Mondoñedo alrededor, todo es una riqueza cultural, naturaleza y gastronómica también. A Frecha Amarela guiou a estes peregrinos tan especiais. De feito, para vivir a experiencia do camiño non podía faltar un percorrido a pé polo noso patrimonio paisaxístico e a Galicia rural. No treito de 4 kilómetros entre Castromaior e Martiñán, algúns fixeron diversas grabacións para mostrar a Rota do Norte aos seus seguidores. Outros aproveitaron a ocasión para inmortalizar a viaxe con algún que outro selfie. Ya había oído falar del Camino del Norte, del primitivo también, del francés, mas yo he hecho solo 2 veces el portugués. Y me quería mucho conocer el Camino del Norte para también ofrecer a mis clientes, a mis amigos del Portugal de Brasil. Diversos puntos de interese de Vilalba centraron a última xornada deste encontro. Na capital da Terra Chá, visita obrigada a antiga Torre de Andrade, o actual parador, na que coñeceron a historia medieval da Bisbarra, pero tamén se achegaron ao mundo da prehistoria cun percorrido polo Museo de Arqueoloxía. Yo creo que esta zona está menos conocido como las otras zonas para los caminos y para la gente que viene a España, y parte de esto quería conocer el Camino Norte y los ciudades, los pueblos de aquí, y creo que a partir de ahora mucho más gente van a venir. Ese de gastronomía falamos, no Camiño Norte non podemos esquecernos dun queixo con denominación de orixe. Nunha das queixerías de San Simón da Costa, os participantes neste fan trip coñeceron de primeira man o proceso para producir este exquisito produto. Ahora lo llenaríamos ahí. De ahí saldría. Ahora, aquí lo llenaríamos así. Llenaríamos esto. E o máis importante, tamén un lirón e degustaron o resultado final. A hora de facer balance, con que se quedan? Além de la simpatía de la gente, que son muy simpáticos, la gastronomía también es muy buena. También la paisaje tiene mucha cosa bonita, buena, el verde, el agua, yo no sé cómo se dice, río es lo mismo. El todo. O Camiño Norte é o terceiro con máis peregrinos detrás do francés e do portugués. En 10 anos triplicou o número de visitantes e chegou a preto de 20.000 en 2018. Nosotros moitas veces non o valoramos e non somos capaces de valorar o que realmente temos, e dende logo esta xente que está feita ao xornalismo, que está feita a traballar con grupos grandes de personas e sobre todo grupos moi importantes non só de España, sino do estranxeiro, evidentemente, se eles o están vendo, evidentemente vai a ser un punto de partida para que nos volvan a visitar. Tras este percorrido de 3 días, os expertos participarán nun encontro en Santiago.